Haga Rangialehkai perlok peringkat Liverpool Persia ya ke KSC ke bereka klub na Germany. Aba pai syakana ke Rangialehkai ke Liverpool ke layo berpenki jar nengkong tang haga minit ke balai lengbau Nunes. Appeals are there for offside. There's no flag coming, and Liverpool are off to an absolute. Henry haga minit ke balai pukendai ke KSC ke layo bensiu ke liang ya ke Shigul Jong ke Liverpool lengbau ular Stin. Stands over it. Will stand aside as it's delivered by Neville, and the volley is hit absolutely. Haga kelamit ke KSC ke layo biang mentep ya ke gol pentam lengbau Sebastian haga minit ke basan peu. Henry haga minit ke ban riu peu kundai ugakpo layo mentep ya ke gol penyakai naga benta ke Liverpool. Are back on terms, and you have to say Barshwa benkut ke Rangialehkai kata haga minit ke kundai peu plus R bat kundai peu plus lai ujota layo mentep ya ke gol ke balai bat ke basau Jong ke Liverpool. and Jota dances his Liverpool have fought. Dah bekut ke Rangialehkai ke Liverpool ke job dah saula R Persia ya KSC. Hagway pat ke Rangialehkai ke bekam itanat peringkat Manchester United Persia ya ke Lyon ke bereka klub na France. Aba pai syakana ke Rangialehkai ha ke kelas step omdon gino-gino ki Rangialehkai Jong ki artli ki kenhun ki banla bat penki jar hadu bekut ke kelas step. Badai ha ke kelamin kata ha ke minit ke basau peu kundai ke Manchester United kaliyo bantep ya ke gol ke badengkong ha ke Rangialehkai lengbau Doni. Under pressure, but to pick out that sort of a cross, and Donny van de Beek. Badai leng baga ke Shigul baga Manchester United kaliyo bantep don shu ke bala bat penki jar. Bad hadu bekut ke Rangialehkai ke Manchester United kala job dei weilanat. Hagawai par ke Rangialehkai peringkat player Kynsai Jong ke MLS neka MLS All Star Persia ya ke Arsenal. Apa pai syakana ke Rangialehkai ke Arsenal kaliyo bat penki jar nengkong tang ha ke minit ke basan lengbau Gabriel Jesus. Bar haga minit ke ba R teulai ke Arsenal kaliyo biang bantep ya ke gol ke ba R lengbau trosat bar ya ke bol era penbu tau Saka. Adu bukut ke kela step ke Arsenal ke latam ke R lanon. Bar haga kelamin ke Arsenal ke Rangialehkai khamba badai haga minit ke basau penyau ke Arsenal kaliyo bantep ya ke gol ke balai lengbau ke penalti balakan jat dau Jorginho. Pada haga minit ke bapra peu sau ke Arsenal kaliyo biang mantep ya ke gol ke basau lengbau Martinelli. Shwa benkut ke Rangialehkai ke Arsenal kaliyo mantep ya ke gol ke basan lengbau Hawet kata haga minit ke bapra peu kundai. Badai leng bagi kisan gol ke Arsenal ke lalak ban Pynliem suk Iaki player Kynsai Jong ke MLS neka MLS All Star The Sun lanot.